تفسير سورة النور أمبي وآية لبان أمبنا والنوتة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabi'u usani minye hijira sankalo nani na bisunyo mugani fulanai miladi nasarau ka jate ba fulani mugani kele sankalo tani kele na bisunye mugani wolon fulanai ambe bako jikorni golofula masjidi salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض إلى آخر الآية. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض. نهاية من فلنية على بانكباريا مسا من كورتالندو ko ale de sankaba wolon fula marabaga ya ale de duma kolo wolon fula marabaga ya ale de wa annahu alimul qaybi wa shahadati ko min dogolembe danfeun na alabado danfeun nyabe minna alabado wa huwa alim bimal ibadu amiluna fi sirrihim wa jahrihim ko ale ala bado fana jowum be min ke ka gundoni bangela ko ale ala bo bedo wala to ala ko ala inna lillahi ma fi samawati wal ard fingo fembe sanka ba wolon fulala fongo fembe duma koloron fulala be ala de tay qad ya'lam ma antum alayhi ala ko hada madu damfu akonne ala ya do haqiqa aw be minka haqiqa yerela dankana yerela ne ala ya bedo ba be kalama o yawma yurja'una ilayhi dummi nabe sage kana ne alama fayunabbiuhum bima amilun dummi ni damfu be sage kana ne alama lagara mba kelen kele tibara ni fenye uye munum barak wallahu bikulli shay alim ala de be fembe do min fulani ne qad ya'lamu ma antum alayhi wa qad lil tahqiq kama qala qablaha qad yarabu kanna dankaniya qad ya'lamu allah alladhina yatasallaluna minkum liwaja ni aya nyuguna afura kofe anya fu sanan kasen ni aya ma ala ko haqiqa dankaniya mu'minun be dogo kabbo nunu ciden be jamala kamiru miru mugo kofe ko ale ala yudo wa qala ta'ala la ko aya wore kono qad ya'lamu Allahu al-muwawwiqina minkum mu'minun be ke sababu ka mugo salaya jihadula ala ko haqiqa dankariya ni uludo ala ko aya wore la
قد سمع الله قولا التي تجادلك حقيقة دنكن إيا مسلم باكي كي كما نغنيا نيا ككما مي وقال لكو قد نرى تخلب وجهك في السماء أكو تشيدي ما يوركون دنكن يلا إكان يو يلما لي سانفي ني على يايري نياي فكل هذه الآيات فيها التحقيق الفيل بقد ni aya kelen kele fulani ne ala yake wani sabati ka ke haqiqa ni harafu ni ay qad ka qawli muwazzin tahqiqan wa subuta kum ni salli wala ni salli korta baga bafo sabati ni haqiqa ka chogo min na ba fo qad qamati salatu قد يتحقيق ده قد يعلم ما أنتم عليه ألككم ألكو أو بمنا ني على يادو أي هو عالم به مشاهد له جون باكي كفمو سنك جون بفمو سنك على بابدو أشير لهم بأبيلا أباب كلام لا يعبد عنه مثقال جرة حكي وتدعو على الله aya wuri kuna lako wa ma takunu fi sani ako hada made ite do ko shila wa ma tatlu ite kella halashila wa ma tatlu minhum min qur'an ite qur'ana shikala wala ta'maluna min amal hada madun te barashike illa kunna alaykum shuhuda ijtufiduna fihi fonni ala sharia lem bawla tumami aba yeron nyoni kato barayna وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض مثقال جارة حكي نابد كله ده كله أتدعو على الله ولا في السماء نابد سانكبا ده لا تدعو على الله ولا أسقر من ذلك من كدعو مثقال جارة أتدعو على الله ولا أكبر من كبو مثقال جارة أتدعو على الله إلا في كتاب مبين فن بسبيل بالله المحفوظ له وقال تعالى لكم مسا من كورتالين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ألا قدام في سيتة دوغو كولوكا فوا بكر جاگه بني على دكا ويعلم مستقرها ومستودعها ألا با كلن كلكا سبت يردو ألا با كلن كلكا كالفا يردو كل في كتاب مبين من بيب الله المحفوظ لا كتاب من بانغالينو وقال لكم وعندهم مفاتيح الغيب ako ko dogolen ka kilin ko obe ale ala de fe la ya'lamuha illa huwa mo shite ko dogolen do dan fen shite ko dogolen do ni ale alate wa ya'lamu ma fil barri wal bahri min be gerenka ala bado min be baji kono ala bado o ma tasqutu min warqati iri budu shite bi illa ya'lamuha fo ala bado wala habbatu fi julumatil ard fen kise site dugu kono dibila dugu kono ron fulan dibin kono wala ratibi fente min ne fen kene mai wala ya bisi fente min jalendo illa fi kitabin mubin fon min bebe kitabu bangalina lahul mahfuzu wala ayatu wala ahadith fi haja kasiratu jidda aya munun bena ninni gonala ani hadisa munun bena ninni gonala kayira danfe naka fuite dogo alala aka kuma kante aka kewalete aka dusukuna feunte fuite dogo alala ala babe kalama aya munun bena kanu nyanyi gonayira hadisa munun bena kanu nyanyi gonayira danfe na ukacha kosobe wa yawma yurja'una ilayhi ay wa yawm يرجو الخلائق إلى الله دم بنا بلمون دم بالندام فين بيبي ساقيقة علما ويوم القيامة ويا قيامة دومي نهدم دوم دي سامبا بي دوروك جوليلا دومي نسيريا بجو دومي نيجانو بجو يوم القيامة فينبيهم بما عملوا أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا ألا بجون كباريا قيامة كنكا ويبهر منك جاكنا من جليل وحقير
min kabo min jashilendo wa shagir wa kabir min ka dogodeo min ka bodeo ala be hadamadon kibarna be kama qala ta'ala yunabbawu al-insanu yawma iji bima qaddama wa aqra hadamade qiyama keneka ala bi kibariya koko niya abaraka bilinya lagara ani tunkanka koko ke lagara ko la nima ke alaba be fiye qiyama keneka alako wa wudiya alkitab alako yawmal qiyamah do barak gafi bena kuda fatara almujrimina ibe chiyani kelawye musfiqina mimma fihi nu jorole no shiralondo mimbu ka gafi kono u jorole mbakoro usrale mbakoro wa yaquluna yurbafu ya waylatana halaki baunde yesa mali hadha alkitab من اللي ترسقوا جمعي من يقف جكوا جمعي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ألم الجنوب فتنتوي أما الجنوب كمباتوي أيا بيجاتي ووجدوا ما أملوا هادرا أدو جو نبارا منونك وبو كبارا وحدر اللي سوى قيامة كنكا ولا يجلم ربك أحدا إتقالات مغسطونو ويوم يرجعون إليه فينبهوا بما عملوا والله بكل شيء عليم دون بنا يوم القيامة بدي سبك تعلم أبدي كبارياني كباري على دبي فين بيدو والحمد لله رب العالمين ونسأله التمام بل مو هذا ما دل شيكنا يرنجي ko aye busanke doni ge junubu misewge junubu doge ko doga kanu gele ibe mina ni junubu minyalla gara kene kay toto mo kanka jorode ibe mina ni junubu minyalla gara itado ayo kono na ala fule kayirade hada made ibe koko ke aleti atoyde abi kibarana be abe fuyede ibe sarabe de kafana aja min jashilendo min kacade o min ka dogode o min ka bode o abede be sabe kana ala bi nyini ka bere ala bi kibarana bede ala bi sara bede la donc wala maden kan ka jofe nas wala wa jo nunu ye komise wudi an ka teme nunu ka hawla wala quwwata illa billah afulaka alaka aya kono ya wudi alkitab wa tara almujrimina musbiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا هادرا ولا يظلم ربك أحدا. تفسير سورة الفرقان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تفسير سورة الفرقان. سورة الفرقان التفسيري سورة مي كغالو فرقان كوريدي كغالو نيتشنيا بونيغونا فرقان مي فورا سورة ينكونو ويه سورة يندا ودلا sora jigina kaciden to makka sigidela aya sora ma hijra ke nu ko makiyata koroyode mi jigira kaciden to makka sigila o ya sora ma hijra ke hari na ya soro aya min jigina la dugu wore ne yoro wore do tanka be makka sigila ma hijra ke uba fodi ma makiyatu a hijra nen ko fe kata madina sora jigina ka aya jigina ka uba fo madaniya har na ya soro ajigina ka katon makka de tanke hijira len ko fe ajigina katon madina sigide la uba fu madaniyu makka soro kacha uluka ayaw fo chogo ka gele uluka giri ko kuma munun be makka soro ka giri parce que makka soro munana ka tawhidi de sabati ka dusukun dila folo ka dusukun firako folo ka ala yira mogo la folo ka se ka ala do ka niru go nyogona ka ni su go nyogona ka ni kulu go nyogona ka ni awa moni ma go nyogona makka sora wala nyine ka dusukundila do na fo
ko ciiden ye santani sabake makka ko abe hadamadenw ka jogow de la boshitu li utammima makarim al akhlaq ubeto hadisa fo ko ciiden ko le cira ka jogo nyumu de da fo hadisa yere de fu ye folo a ko ciiden ye santani sabake ka jogo de dila makka se usal fawjan nyinin karanina a ko jogo nyuma site tawhidi bo folo nan ko jogo nyuma ira ko jogo nyuma site tawhidi bo jogo site musirkiya bo ciiden ye santani sabake ka aqida de dila ka tawhidi de nyayira mola ka aqida de dila jogo tede ni jogo nyana katime jinya mo beka isara fulanka fo ya ka dagala nar ibiro tasuma kono jogo nyuma site tawhidi de nya donc makka sora unana ka tawhidi de yira mola ka aqida de dila bismillahir rahmanir rahim ambe ni sura daminani ala togo nyuman be nema labolen tige arrahim hinna la se bagando kata ka joma wa kana bil mu'minina rahima yomal gama do ala ka jom mu'minu ala be hinnula yaqulu ta'ala hamida li nafsihi al karimati ni aya ni sura damina la ala ba fonye masamin koro talendo ka yere tanu masamin kabo على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم على ينين قرآن بل من جيجي أكا تشيدن كا أبا يرتانو قرآن جيجي كا تشيدن على يا ولي كو دمدو بي على يتشيدن ولني دنيا دي ويرولا على يتشيدن ولي أتغولا محمد يروناني دي درو قرآن كو yoro nani na ba fo muhammadu yoro dola ako ahmad suno yoro ba be magama be karama yoro be ni ala be tire wole ola aba fo abudu aba wele ni jonyanye wori ya to tumami sebo fana nana tire ma an kanyema denke an kam mo nyuma an kanyumo de akola teturuni كما أترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أقوى كان نما جموكين تمنك هكذا ده كل مريم دينك أكم مغو يا أبتنو كاتما كهكذا تشومي ويمين كمريم دينك لم إيسا أكنا نكو تشولاري نه على كجون ده أيا فلا كجو أيا فلا كشيده سورة ورلا على الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات قرآن جغني يرو وسورة الكهف على يتشيدا ولن الجونيا دي ويرولا سبحانه تمامي ala tamanani cidenye akata makata baitul maqdis ala kata kata sankaba wolon flama atumbo fo ako subhanalladhi asra bi abdihi layla ayaka jonya de fo o yorfanala tumi ciden njora abake kamo wele kata tauhidima ala ko wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada في مقام الدعوة إليه تمامي جو يرمي تشيدين جورا إنا بولي كتا ألما ألا يا ولي ni jonya de o yoro fanala nun yoro la ko tabarakallazi masaka hera kabo masaka hera dumelendo masaka hera sabatilendo allazi najala al-furqana ala abdihi masammi nye qur'ana jiga ka jonka qur'ana min be galunu cinya bonona qur'ana allazi najala al-furqan najalan fala min at-takarrur wa takassur najala qur'e munyara bukanna min be jigi doni fo kata dafa qur'ana majigi nyogon fe sinya kele
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل كتاب منتمنا على تنبه ولجي تشوفو تشومي اني قرانا تنبا جي تشوفو وما كلني على الكتاب الذي نزل على رسوله aya kelen kono ala ko qur'ana minne ala ya doni jigin ka ciden ka wal kitabil ladhi anjala min qablu anjala ma fu najala anjala min qablu ani kitabu min jigina shinya kele qur'ana nye لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة كتاب من قرآن ulu tun bɛ jigi siɲɛ kelen de ɲɔgɔn fɛ kitabu mumen de bɛ jigi siɲɛ kelen kitabu minnu tɛmɛna kuranna ye wal qur'anu najala munanjaman mufarraqan mufassalan ayat ba'da ayat me kuranna jigina doni de ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka faranfasiya aya kɔfɛ wa hakama ba'da ahkam kiri do kɔfɛ وصورا بعد الصور صورة كفي وهذا الصد وأبلغ نيند كاجل نيند سيرندو أدم وصد إتناء بمن أنزل عليه نيند باهيرا كو علي نين قرانا جيجي منكا كو أم ألم مكو باتيلا كاجيجي دوني أما جيجي نيوغن في كما قال في أثناء هذه السورة في سورة قم لا يفني سورة كنو وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ko afora maka kafiru de la kafo komuna alama qur'ana jimi sinya kele cidenka komuna alama qur'ana jimi sinya kele cidenka ala ko kajalika akonne ala ye qur'ana doni jigi nin cogo de la pour ki duskun sabati nye qur'ana kala ka faranfansiya ye fana wala yatunaka bimasali maka kafiru ni misaliya sitenima illa dinaka bil haqqi funni ala fana benani ma cinyaye wa ahsana tafsira ani tafsiri nyuma ولهذا سماه ها هنا الفرقان نinde koso ala ye qur'ana weleya ko furqan li'annahu yafruqu bayna al-haqq wal-batil parce que qur'ana be tinyani ngalombo nyona wal huda wad dalal qur'ana be kandani fili bo nyona wal qayy wa rasali qur'ana be dantemi ani kunandiya mo min be shiraka bu bo nyona wal halal wal haram qur'ana be halal haramu bo nyona ala yeriye qur'ana mankudu kama jamu katanu al-furqan katum min be kinyani galon faraka bo nyogona nute nyagambe abolo an ko kinyani galon be ka fara nyogona mo munun bo boli la an ko wulude ye dilali kelawye mo munun ko ala kelimto kabato harin naye jama fitinu munun soro kulu ye kinyali kelawye ala fana ye qur'ana tanude ko abe kinyani galon bo nyogona de abe filini kanda bo nyogona ute fara nyogonka muhammadu yere fule sallallahu alaihi wasallam bukhari kono babu badal wahayi tanke ciden cira na maka abe kinyade bange ka tawhid de banga te nyagamba bolo ni mugo milli mana ni cide nye ni ye dende ifa be galonka ebe kinyaka abe farade ni ye muso de eye kinya fa mu cebe galonka be musire kaka abe farade o kelende bukhari kono jahilu ko makka kafiru ko muhammadu farraqa bayna an-nas obe bukhari kono ko muhammadu nana ka mogode fara muhammadu nana ka tinyani galonde fara ni eye tinyanta ebe nimbe ninye tinyanta ebe ngalo ka be farake nimbe tawhid ka be shirku ka be farake nimbe sunna ka be bid'a ka be farake muhammadu nana ni ode ka tinyani galon fara ka bo nyogona muhammadu farraqa bayna an-nas ode fora muhammadu mo ni eko ko karasa birama kala halakawa ye be faranyon ka ye jamana be faranyon ka jamana be ma faranyon ka tinya fanaka eni muhammadu jombe tinyaka
afora muhammadu yere ko muhammadu farraga bainan nas ko muhammadu ye mo fara afora ko mo fara ɲɔgɔn kan imu fara ɲɔgɔn kan tauhidi fana kan imu fara ɲɔgɔn kan sunna kan imu fara ɲɔgɔn kan salafu ka taabolo kan ni muhammadu sadon ye dilalikɛla ye muhammadu de dilalikɛla ye tiɲɛlikɛla de hari ni tanu n'o ye mɔgɔw bolo tiɲɛlikɛla de a fɔra muhammadu ko ale ye mɔgɔw fara de a fɔra ye ko ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tiɲɛlikɛla de ala fana ye kuranna tanu n'a ye najalal furqana kuranna min bɛ tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na kuranna min bɛ fili bantiya ni kanda bɔ ɲɔgɔn na kuranna min bɛ halala ni haramu bɔ ɲɔgɔn na aw bɛ halala ni haramu bɛ ɲagami minnu bɛ halala perepere latigɛ k'a fɔ ka haramu perepere latigɛ k'a fɔ ko o y'a bɛɛ haramuya ko y'a bɛɛ haramuya donc n balima bɛ min fɔ tiɲɛ ni nkalon kana ɲagami mɔgɔ bolo koyi kuranna yɛrɛ mankutu y'o de ala ye kuranna mankutu n'o de o de fuleya najalal furqan ala abdihi masa min ye kuranna jigi a ka jɔn ka kuranna min bɛ nkalon ni tiɲɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na liyakuna lil alamina nadira kuranna jigi kun ye mun ye a fɔra y'a ka taa kɛ nasiji de wa a fɔra ye ko kuranna jiginna ka de ni mɔgɔ min fatura a ka san ka bonda modiw ka wariw ka wale ka kuranna jigi a ka wari ta ka d'u ma u ka taa n'a ye wa kuranna jigi ko a fɔra ya wa ko n'i ye so kura jɔ modiw wale u ka kuranna jigi ka wari d'u ma ma fɔ a jigi kun ye mun ye liyakuna lil alamina nadira pour i ka kɛ danfɛnw bagabagalikɛla ye أي إنما قصه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم على يتشيدن كريكيرانين كتابو يه كتابو من كتاب فرنفسلين أبي فرنفسلين دك أتي فوي موكا دي مغوما قرآن فوي موكا دي مغوما أتي فوي نغم دي كادي مغوما فرنفسي كتابو دي دو كتابو با دي دو كتابو بانغالين دي دو كتابو لبنين دي دو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه galon tese kana nye galon tese kana kofe tanzil min hakimi hamidi qur'ana jigna kabo masa defe masa minye kodo masa minye tanu masa alladhi jahalahu furqana masa minye nin qur'ana ke katiyani galon bo nyogona ajiman kabonya liyaqussahu bi risalati pour ka ciden kere ka ke cidenye ila man yastajillu bil qadarai mogo min ni sankaba be qadarai munye sankaba mogo min ni sankaba be ke sumayika wa yastaqillu ala al khabarai ani mogo ni dugu kolo bita dugu kolo inde al khabarai mana ciden ko ni cira de mogo ni danfinde do nabe sankaba inde koro ciden cirima mogo de ni hadama dende ye jinna de ibe dugu kolo inde ka ala ye ciden kere ka ciya bede ma wada to ciden ko buishitu ila al ahmar wal aswad ciden ko ale cira kata bileman ni fiman bede ma abe hadisa do kono ciden ko inni utitu khamsa lam yutahunna ahadun min al anbiya qabli ko ala ye ko durudi alema ko amun o din nabi nyuma alenye fa zakkara minhunna annahu kana nabiyyun yub'asu ila qaumihi qassata wa busitu ila an-nas ammata abo kono ciden ko nabiyo na yuma temena etumbe ci ikam mo dorondema me ko ale cira bedema be ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a ala ko ciden ka fonye ko hadama de ni alaka ciden de kata awdema alladhi arsalani huwa maliku samawati wal ard masammin yinci fana sankabawlon fulan marabbaga alladhi yaqulu li shay kun fayakun wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu masammin na kun min kake doro abeke alede be nyana malike adede be fagalike donc balma ciden ci rabede ma ala yennin qur'ana banjiga ka qur'ana min faram fasende ka ci bema ka ke bagabalike lay dan fen bema
ajina ni hada madabe chide ni bagabal ke kata abdema donc qur'ana jigi kunyo ode akakala ki bagaba ayinya marani minye kake ayibali minne ka toy qur'ana jigo kunye ninde me qur'ana majigi kake sebe ka dilo majigo kama nkata akara kaburu so wala amajigo kama nkata qur'ana jigi banni yoro lan kasara wori lan kadon ka jifa kono kata dun qur'ana majigo kama mo be yele masokurala ake mori wole kata qur'ana jigi wori ka dima ka sori ka jifa kono kata na amajigo kama de akabarate amajiga kama wa qur'ana majigi mo shiki ka so pare nae fatiha sabe kadiri kono kadiru do kono ayatul kursi sabe kadiri do kono ta udro ika so kono ka soro so kono na do qur'ana tanama ko be ka dilo lendo o qur'ana do yali de o pusheru na dakaye lumu na twalaye qur'ana majigi ninun kama mo shika so parale fente qur'ana ube hari ayatul kursi dilo lembe do kam mobile kono qur'ana majigi ninun kama qur'ana jigi kunfule baga le doro ka danfe baga ayin nin kay nin to ayin ken nin to qur'ana jigi kunye ninde الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي له ملك السماوات والارض مسمي سانكبا ولون فرام مرالي بالي دي بولو دوغما كولون فرام مرالي بالي دي بولو سانكبا ولون فرام كونا فيني على دتاي دوغما كولون فرام كونا فيني على دتاي ولم يتقي ولدا على ما دمنا كوي دنت على بولو parce que arabu ko malikaw yala ka demmu sawde yahude ko wujeri yala ka denye nasara ko isa yala ka denye ala ma demmina de ولم يكون له شريك في الملك على كمرالين فنا جينيو شيت أرالا أكمرالين أكلم تود تاي سانكبا كلون فلان كورونا فيني أكلم تود تاي دوما كلون فلان كورونا فيني فيمو فيم بسني دوغوتشي على نيف موشي جينتالا أكلم تاي أكمرا فيني أني مو جينتي وخلق كل شيء على يفيم بدا فقدره تقديرا ka bellatige ka hakke ke abela ale de fembe da ka bellatige ka hakke do abela donc ala yenninde mbalmo nasaraw kafir yahudiyaw kafir karamo su dobe demisenum kala anka duwawu kala ka jamana kisu toruma de no ma fo ko yahudiyaw fana be welele ke kata tawhidi de ma ko min banni yahudiya wuce doro ko uma so ciren ka cire nyama ko ujeri ala ka dende ko ma bato o dondola yahudiya har nyine din tun nyina na resunya programu diran tun pena nae yahudiya ni nasara doni ke baga bebenaka sheba utabino ni mugo maso ka kafiriyama ube iyo shikarau ka kafiriyalila ube tabulo min kay ko ba yi sai ko de ke fen sahale kafiri de buni hajam ko be bennoka shawul salabu ntame ko bendoka me doni ke bago be min ka kunni mugo shikara yahudan nasara ka kafirala ube iko kafirute ube shikara la ube tabulo min kay ko fana sahale ndo ka tabulo sahale ndo ko tawhidi de gubolo ube eko ke igiliji fana ye bato yorode ube eko yahuda fana be fimu fenga be bato shaykhul islam bun taymiya ko mugo nini ko sugu bi bra ko ye kafiri de doni kiba be bennaka ni kafiru de be demisenu lakala ni mugo be demisenu lakala an ka kala nyoro la kafiri hakilina de bola ube kuma munun fo nubu korodo kafiru de doni kiba be de bennika kafira kan ni ko sugu da من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو ساهم مجهمهم فهو كافر يو بانكا كلا نيرو لا كايسا يكوب النصارى كتابلو كنيالي يبولو كايسا يكوب يهودا كتابلو كنيالي يبولو أمو إكرامو من يربولو فلو دوني كبا ببناكا نيبه منكا ibe minna ni ba do iba kurbe kafiri de ala kan kisu toruma
ciden de ko sallallahu alaihi wasallam ako walladhi nafsi bi yadi la yasmu bi min hadhihi ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu la yu'minu billahi daghala an-nar ciden de ko nim man to laba munum be dugu kolo ka ikera yahuda ikera nasara ni mogo yenne ciden ka kibariya me o ko fi esara imalli manani ne foybe ke tasuma dunke jahannaba dunke ciden kalna kade mi alaka hakni mande di annuma mi anya fo chogomi ci kafiru ka ciden de do menen munafiqun bidia mo ni kafiru de ka ciden do ubeto kalu ka karanyoro na ninde kama kanu bila an ka karanyoro la kamu la kala ubusara me eni kafirmi eni ka karamugo eni min bi sara yibila nin ko sugula de ala ko abakan na fulun nafaqatiya o ko fi abedese ni islamiya ba o kenya ala yode fo kafiru mu ka cidon be abakan na fulu bin nafaqatiya kaka kalimu bekeya kaka doni bekeya ala ko abina dese abe predi akan na fulu bina ciya o ko fi atese ni islamiya la islamiya be labaka be maraya ala ko wakati ranna واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ala ban kibariya musamman kortalen do mushriku ka jahiliya ni yabbato fe waru mina kubato damfe wunna wattaqaju min dunihi alihata ala ko mushriku ye fe waru de mina kunu ke bato fenye kubato kala bato litoe la yakhluquna shay'a uyemuna kubato ku fara alaka unu yere damfe wundo teseka foida وهم يغلقون ولو يريد دامفون يريد مشركو يمنون فرعلا كاري ولو يريد دامفون يريد على دي يقولود ولا يملكون لأنفسهم الضرر ولو باكي كمونون باتو كفر على كا وتشكا تورا مرو يري مانا وتشكا تورا نيوني كابو يريكا ولا نفوا وتشكا نفس مكانا يريما ولا يملكون موتا فغاليتو بلو وتشكا نيما فينسي نيمبو كيفا ولا حياة ينمني توبلو ولا نصورة ساكاكنوني توبلو وكبتو فنونو يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله على بانك باريا مشركو كجاهلية ما من يبتو في مربتو كفر عليك الخالق لكل شيء المالك لأجمة الأمور مسمي نفهم بدا مسمي نكوب بننجرو بعد بولو الذي ما ساكانا مسمي ناي من كانوا أبكي وما لم يسو لم يكن مسمي نام من كانوا نجيا بفر لن يونغا كوبا كاتسكاكي وما هاجا كفر النمبك دي أبدو ما هم من الأثنان ويبولوا بتو كفر عليك من لم يقدر على خلق الجناه بودتي بولي هاري سوسو كما أتسكادا بل هم مغلقون ولو يريد دانفهم دي لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع فكيف يملكون لعابدهم minni atesika tora nyune kabo ayireka atesika hera sama kanarema abato kelada besika fentede wala yamlukuna mauta ولا حياة ولا نصورة أي ليس لهم من ذلك شيء فغلطوا بلو ينملتوا بلو ساككنتوا بلو بل ذلك كله مرجوه إلى الله عز وجل نيمبebe ساكيكتا على دم مسمي ناكبا كورتا لنو الذي يحيي ويميت على دبي ينملك على دبي فغلك وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة على دبي دانفو ساكي وتشغل القيامة أولهم وآخرهم وفلون لبين به ما خلقكم ولا باسكم إلا كنفس واحدة ألاكو أو دالي دانفين بدالي ني على بلو أني دانفين ب
ewa kununi qiyama ne ala bolo ko abe komi ninkele dali ninkele kununi abe wama amruna illa wahidatan kallamuhu bil basar illa wahidatu kallamuhu bil basar ala kunni aleko saka kunu ka ke ne aleko komin ka ke ko o koyin be ke telela be komi ni nyatu ka yele wa qawlihi fa inna ma hiya jajratun wahidatun ala ko min ya hada madum boli kaburu kono kujo qiyama keneka o baale bolo ko kelende doro fa yajahu bi shahirat debi resoro dugu kolo sanfelala wala li kelen doro bebe wuli kaburu kono ku resoro dugu kolo ko kanaka in kanat illa shayhatan wahidatan fa yajahu jami'u ladayna muhdaruna ala ko aya wore kono ako hada madum ka kununi ne ala bolo o yi woneli ko kelende mankan kele ko bo dorobe mu min kalama bebe ni ala koro abebe hadar lembe fa huwa allah alladhi la ilaha ghayruhu alla de masay batu fe wure sitte min ka batu ce ni ala kelemte wute wala rabba siwahu masawirete min ta alai wala tambaghi ibadatu illa lahu batu man ka fuye ni alate batu man ka fuye ni alate لأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن بس نمين كدي عليه أودي بكي نمن دي عليه أوتكي وهو الذي لا ولد له على دي مسيدين تابلو ولا والدا بانجي بغتا بلو ولا أديلا فنت مني على ككين دالك ليندو ولا بديلا فليل بغتي على لا ولا وجيرا من شريت على بلو ولا نجيرا سنوياتي على لا تو نغنتي على لا بل هو الأحد ala de masakile asamadu dan fem de bi haju ni ala de fe alladhi lam yalid ala ma fewro wala mu yulad femma wolo wala mu yakunu law kuffan hadu ana lu foyte kelenya bal mon ni ala kanka nyanye ni ka bato de mais min jamana non kono ni ala ma do de ala be sanji nati dan fem be min jamana kono be sanji nati kaburu tugu be nin jamana kono ka kaburu kono be se ka sanji nati ala de be dendi mogoma dan fe ndo be nin jamana kono be se ka dendi ma su do bu ka kaburu kono nin jamana kono mogo bolo be se ka dendi ma ala de be garjagali ke dan fe ndo be nin jamana kono mogo bolo be garjagali ke su do bu ka kaburu kono nin jamana kono be se ka garjagali ke ala famura ne nyana malika dole ke ba munum budda mbe kata silama nyema yani wajiri ma ko ba bolo min tabe bolo boli munu nawo wallahi ko ba bolo min te nim boli boli nunu nye o yemunye ay alayra muula ay alayra muula de uka alani hada madem bonyogona uka alani su bonyogona uka alani dimni su bonyogona uka alani yiru bonyogona ay fere ke mugo ka alani jinyo bonyogona jamana kono ala ni sima bonyogona jinyo do be debe nin jamana kono kantigele beta kuye misiwu sagawu shew ko haju nyini anin mako nyini kaburu kantigele debe kula ko bu mako nyini sufe mugo nyene mo beta kulun kula korode kwa ka dendi alema kwa ka garjage di alema kwa ka leke nyemai malikul mulku tutil mulku man tasaw wa tanjulu mulku mimman tasaw وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير انا كو تشيدا فويه المالك الملك مرال كلاب بكم مرال كلاب مرال كلاب بفنا كم مر بغى يالا دي نيما بيجيا كو تريزا بيجيا كو مرال كلاب من كر بيجيا كو ابي كم مر بغى يالا دي توتي الملك من تشاء ala de be masayata kadi mogoma aya kanu ka masaya di mogomima وتنجم من تساو على دبي مسايا بوشي مغوما نايا كانوكا بوشيلا وتيج من تساو وتجل من تساو على دبي مغو بونيا مين بونيا لي على كانو على دبي مغو دويا مين دويا على كانو بيدك الخير هيرا بيبي على دبول اي هيرا ني على فسا نونو ني جوندي باو مغا كادو بندو دما دي سيغلندو دجالي سوبني بندو سيغلندو abe wori do sakki kono abe wori do goro kono mu ka demba be balawla bawu muga kaw tilo tige kaka jiya tiya kaka lagara tiya kaka jiya bosawla kaka lagara bosawla oten ni nya ko ka jiya bosila ko ka lagara bosula abe palom palom no fe aw teke woli juwe aw modon teke woli juwe
o ku hundu de ke wolo je kata fo katiluma sama o be ecce korbaddu samedi wolon fula samedi bisegi woli jikoro avoko mi ma woli jo iba sura modenin do de be santani duru samedi segi de be tanyongira kono katab nyongri seun ka kono ini ka sije santani duru abulo be kunkolola ko abe ekefenye ay hakimu taramide la hawla wala quwwata illa billah وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. يقول تعالى مخبرا عن ثقافة عقول الجهلة من الكفار. ala ba foanye masamin korta lendo jahilu ka hakili dogoya kafiru munye jahilu ka hakili dogoya ala binu ofoya fi qawlihim min alquran yakuma min faqrana qala wa qala alladhina kafaru mughaykum mughmun kafir yara in haja illa ifkun aftarahu ko qur'anate foye fon galondo do doro cide nyatiga kunna kafo ko qur'ana ngalonde ko cide nye qur'ana tiga kunde la kafo wa anahu alayhi qaumu akharuna kum gowaru fana ya ademe ola kum gowaru ya deme abeshe kana ni qur'ana chogomi kafiru yenninde fo wa anahu alayhi qaumu akharuna ay wasta'ana ala jam'ihi bi qaumi akharina ko cide nye deme ni mu gowaru de fe ko ka deme ka qur'ana fara nyogon ka pura le kafo maka kafiru yenninde fo ni haklibe mo mo rebaw do ni nyengalonde wode to ala yere ko faqad jaawu duluman wa jura ala ko yekuma min fonni nye unana nitunyaliye unana ningalonye faqad aftaruhum qawlan batila ulude kuma fu ngalon kuma ulude otige kofo wa hum ya'lamuna annahu batilu ewa makka kafir mun yen kuma fu yere bado fana fu ko kuma fu de do yere bodo wa yarifuna kadiban anfusihim fima jamuhu yere bu yere ka galon tige ya don nina yemin galon fonni ni yere bado fu ye galon de tige nina ko ayawre kuna ko wa qalu asatirul awwalina aktatabaha ko mo folo ka kuma wude qur'ana e doro ko cide nya nyini mo do fe ko atigi ka sebe aye ko tigi yo sebe cide nye ko afana bake kwa fo وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. وقالوا مكة كافر كتغني أساطير الأولين اكتتبها كم مغفروا تنبكما منوفو ko ode ye qur'ana ye ko cide nyanyini mugo do de fe ko aka sabe aye ka di alema ya nuna kutubal awwalina asatul awwal kutubal awwalina ko mugo furu ko kitabu de ko ode ye qur'ana ye ko cide nyanyini do de fe ko otigi ka sabai ay istamsagha aya nyini do de fe ko ka sabai fa hiya tumla alayhi ay tughra alayhi min ye qur'ana sabe cide nye ko obe qur'ana obe na ka qur'ana kala cidenka bukuratan wasila suguma ani ulafe ay fi awwal nahari wa akhirih bo ko suguma ani ulafe o cede bina qur'ana kala cidenka ayin min sebe suguma bina do kalaka ulafa bina do kalaka ko muhammadu farabo lu fo anyeya maka kafiru yen fana defo wa haja kalam li saqafati wa kajibihi wa buhutihi minhum ya'lamu kullu ahad butlanuhu ni kuma ciyale min fulin ninye ni hakli dogo kuma min fulin ninye be baado nin kuma yengalonde fa innahu khaliqun bi tawatturi wa bi darurati aduna kuma bennaka
adonani fenye min donin do dinala anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yu'ani shay'a min alkitabati adonin do be bolo ko ciden tunte sebeli rela atunte sika sebeli kay la fi awwal umrihi wala fi akhirih ciden te sebeli kalay ashi kun folola sebeli kalate ashi laba sebeli kalate wa gharin nasa bayna azhurihim min awwal mawlidihi ila yawashahu Allah awa cide abangela makan kaucela yede abangela ucela de kato cide mbangela ucela fo kata cide ke cide nye abe makan kaucela yo bado nahwa min 40 sana cide mbangele ani akata ke cide nye sambi nani nyukona wa hum yarifuna madkhalahu wa makhrajahu ulu yerebe cide do yorodo ubabo yorodo wa sidquhu wa najahatahu min ya kasani yali anaka tinya uba bedo wa birrahu wa amanatahu akan yuma yana kadana ya ube bodo wa bodahu anil kadhib wal fujur yire bado ko tide mabolin den galonna ni fajiriya wa sha'ir al aqlaq rajilati ani timo fenye jogolan koloye yire bado tide mabolin den umma hatta innahum har ulu yire lam yakunu yusammunahu fi shigharihi وإلى أن يبعث وإلى أن بعث إلا لأمينة makan kaw yere kata ciden fitini fo kata ciden ke cidenye ulu yere de tumba awole ko al amina mamru danayama lima ya'lamuna min sidqihi wa birrihi uyo fama munna ubaka ciyamindo ubaka nyuma yamindo falamma akramahu Allah bima akramahu bihi metumami alaye ciden bonya aya bonya ni minye nasabu lahu al adawata uye jugu ya wule ka jo cidenye jugu ya bile uye wule ka do cidenye waramauhu bihajil akhawili bu uye ciden fili yinni kuma sugu takuda cidenka allati ya'lamu kullu aqil bara'atahu minha kuma munu hakili makkelin kale baro ko ciden barele no kabunin kuma uma wa haru fi ma yaghdifunahu bihi awa ulu yere kono na filila ube kuma min takka fili ciden ka puruka togo cinga ka dawa cina ulu yere kono na filina ola fataratan waqatu dola min ifikihim yaquluna shahiru ukagalon tige koso waqatu dola ubako ciden ma ko dabale kala dedo wataratan yaquluna sha'iru waqatu dola ubafu ko donkele danna dedo watarata yaquluna majnun waqatu dola ubafu ko fato dedo watarata yaquluna kazzab waqatu dola ubafu galon tigala do qala Allah ta'ala ودلا علىكو آية وركون مسامين كل انظروا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فليس يأتون السبيل علىكو تشيد إكافي umumini misali ya chamani tale chami mungo shila ufilila bela awa uteshira sorobe kanda nishrabe وقال تعالى في جوابي ما آندوا ها هنا افتروا donc ni yoro la ala yujabi minna comme ye korea ke ko aya inda fa قل أفوي أنجله الذي يعلم السر في السماوات والأرض على يجابيا أكون مامور أفوي مسألة يقرأ نجيء مسألة بقندو سانكما ولون فلان ندم كلون فلان أي أنجل القرآن المستمل على أخبار الأولين والآخرين على ده يقرأ نجيء قرآن من مغفل منون تمنا وكاتباريا باكونو مغلبا منون تمنا وكاتباريا باكونو إخبار حق صدقا كباريا من فنادو حقيقة دو تشينا دو متابعا للواغي في الخارج أو كما من فنا قراني فين أكيرا دو كما أكيرا تشغمي أيافو دو كما أكيرا تشغمي ماديا ومستقبلا من تمنا ني قرانا يافو تشغم أكيرا وتشغدلا كوكو بنا فوق قيام ني قرانا يافو دي قرانا يافو تشغمي أبنا وتشغدلا الذي يعلم سرا أي الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض على دي مساي فين دوغلين من بسانك ولون فلا بادو فين دوغلين من بدما كلون فلا بادو ويعلم سرائر كإلمه بجواهري على بغندو دو كما ببانغو دو تشغومي والمو إماي ciden la hala fule ni nye ciden ye sala sala ko ne mugo min ko konne ka weleli ke kata tawhidi ma
mogo kana ne juguya mogo kana ne sabte mogo kana ne la gosi e be se ka wuli ka ta tawhid ma ani fulanna ni mogo ni la gosi la ni tawhid welele hukuma fato hukuma dictateur hukuma hikmatalo hukuma ka kuma cogo mai ho dole be fare ka daraja ka ala fe mun yen ni fo ye usagira mogo wore de nola makka kafiru min bani mo nyode fo hari e wa dawda bu ka dersul labanna kon na nyen nonu laje ci do nyere fule makan kaw yere a fitini fo kata donni abeci ani tawhid ko bane huma ulude kama muhammad al-amin katano ko danna ya madero ka bonya katanu ka karama me tuma me ako ala kelim to ka batu foi kana fara ala ka jugu yabbe tara ka shigere jugu yabbe tara ka shigere fo ala kwama wa kadhalika jalina li kulli nabiy aduwwan min al mujrimina wa kafa bi rabbika hadiya wa nashira fo ala kama ko ay akon mo mara kani torode o fune ka e jugu ya chogo me madamina ela nabi nyuman ne duma temina eye ne alaye jugu de kala cinyali kirawula wasani alay kanda bagade alay deme bagade kana wuli no funi madamina ela wa kadhalika jalina li kulli nabiy aduwwa shayatin al-ins wal jinn yuhi badu ila bad jughruful qawla qurura aya wure kono ala ko cide ma e kam mo fuliti jugu ya chogomi kelentere na yuman ne duma cetemena ne hadama de shaytanu ni jinna shaytanu du de ka juguye ni jinna shaytanu hadama shaytanu be kuma masir longila nyuguna pour ba atigi ka dawa cinya chogomi ka cinya tu no defo ni dawa kila sugu munu be jankuno ko be dawa la jugute awula ube dawa sugu jumana e ko be dawa de la ko cidin ka bara da ya dawa qur'ani dawa ko hadisi dawa e ko ka dawa ke e be dawa la mo tini kafir ye nyogo na e be dawa la ni munafiki tekele e be dawa la ni bidam mo tekele e be dawa la ina la soso la tekele dugu shite e la jiana we dawa sugu juma o te dawa yo e be se ka dawa chugo do ka ibrahima bo ibrahima jugu yara fo tasuma minena fa yire na ka mo kafili tasuma ko ala de tasuma ka masumai cide ngirum ka wolo dugula a jugu yara ya jugu yade ka jugu ya fu ka irin yon labo ko aka faqade ku ka faqa ala ko aka boka ta madina e be dawala jugu tela ini be benendo ayere ki yere nyinen kan ni dawa sugu mindo cide ko ni ka dawate subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk تفسير سورة النور أنبي وآية لبان أنبنا والنوتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabi usani minye hijra sankalo nani na bisunyo mugani fulanai miladi nasarau ka jate ba fulani mugani kele sankalo tani kele na bisunye mugani wolon fulanai ambe bako jikorni golofula masjidi salamu kono
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض إلى آخر الآية. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض. نهاية من فلنية على بان كباريا مسا من كورتالندو ko ale de sankaba wolonfula marabaga y'ale de dumakolo wolonfula marabaga y'ale de wa annahu alimul qaybi wa shahadati ko min dogolen be danfew na ala bado danfew ɲabe min na ala bado wa huwa alim bimal ibadu amiluna fi sirrihim wa jahrihim ko ale ala bado fana jowum be min ke u ka gundo ni bangela ko ale ala bo bedo ora to ala ko ala inna lillahi ma fi samawati wal ard fi mo fembe sanka ba wolon fulala fongo fembe duma koloron fulala be ala de tay qad ya'lam ma antum alayhi ala ko hada maddu damfu akonne ala